Uključi program broj 15. Nosite. Evo vidiš, može i glas da skine. I sad lepo poslušaj svoj instrument i nosi ga sa sobom. Ovdje lepo piše da to jedno sranje košta $2.500. Za 5 uzimam samo 2 komada i to odmah. Čekaj, stani, pazi. Vidi, evo, gledaj, da ti ga dam za 3. Hoćeš da ti Žika nešto odsvira, a? Žiko? Nosite. Žiko, otvori mu vrata. Pa ne mogu sam. Hoćeš da ti ga Žika dobaci kroz prozor. I sve što uvatiš nosi kući. Dobro, mogu ja sam ih sve. Rokiram balažom.